Tugiye kwerekeza i Kinshasa aho tugiye kujya mu rukiko rukuru rwa gisirikare aho General Sylvain Ekenge yatanze ubuhamya bukomeye cyane mu rubanza rwa General Filemon Yavu, aho uru rubanza rugarukamo General James Kabarebe nk'uko tugiye kubigarukamo uruhare rw'u Rwanda ndetse n'ibyo uyu General Filemon Yavu aregwamo. Ibi bikaza nanone bikagaruka ku bijyanye n'urubanza rw'abajenerali benshi batandukanye bakomeje kugenda batabwa muri yombi, aho u Rwanda rushinjwa ibirego bitandukanye muri uru rubanza. Sylvain Ekenge ngira ngo muramwibuka neza, yakuye ku myanya yo kuba umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera amagambo akomeye cyane, amagambo ateye isoni, amagambo rutwitsi yatangarije kuri televiziyo y'igihugu. Akaba rero yahamagawe n'umutangabuhamya mu rubanza rwa General Filemon Yavu Ilunga. Bimeze bite rero? Reka mbageze muri usuko yakabaye twihuse cyane. Urubanza ruregwamo General Filemon Yavu Ilunga rumaze igihe ruteye amatsiko abantu benshi batandukanye mu Rwanda, muri Kongo ndetse no mu karere. Rukaba rero rwakomeje kuri wa kabiri tariki 27 Mutarama 2026 aho imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare muri urubanza General Major Sylvain Ekenge Bomusa yitabye urukiko nk'utanga amakuru cyangwa umutangabuhamya, atanga ibisobanuro byimbitse ku byavugiwe mu nama zabereye mu nzego zo hejuru za gisirikare, ndetse anagaruka ku butumwa bukomeye bivugwa ko General Yavu yaba yarahawe n'abantu bafitanye isano n'umujenerali w'umunyarwanda James Kabarebe cyangwa aba hafi ya General James Kabarebe. Ekenge umwe mu bigize kugira urwego rw'ubujyanama bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. General Sylvain Ekenge wahoze ari umujyanama wa guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru Constant Ndima yasobanuye uko yagiye yitabira inama zitandukanye zaberaga mu biro by'umuyobozi. Muri izo nama nk'uko yabitangarije urukiko, hagiye hagarukwamo amakuru akomeye yerekeye imyitwarire n'imikoranire ya bamwe mu basirikare bakuru barimo General Filemon Yavu Ilunga wari icyo gihe umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo zo kurinda igihugu 3e zone de défense. Ibyavugiwe mu nama yitabiriwe na General Peter Chirimwami. Mu buhamya bwe, General Ekenge yibukije urukiko inama yabaye ubwo General Peter Chirimwami wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare Sokolade muri Kivu y'Amajyaruguru yari agiye kwimurirwa mu karere ka gisirikare ka 32 mu ntara ya Ituri. Icyo gihe Chirimwami yari yagiye gusezera kuri guverineri wa gisirikare Constant Ndima. Nk'uko Ekenge abyivugira muri iyo nama, General Chirimwami yatangaje amagambo yateye benshi kwibaza byinshi. Yavuze ko General Yavu Ilunga yari yamweretse ubutumwa buvuye ku muntu uvugwa nk'umufatanyabikorwa wa General James Kabarebe cyangwa uwa hafi ya General James Kabarebe. Uwo muntu ngo yari yavuze ko General Chirimwami yasenyaga umushinga wabo. Amagambo yafashwe nk'agaragaza ko hari umugambi wihariye wari uri gukorwa mu ibanga. Amagambo rero ngo muraha intsinzi ababangala. General Sylvain Ekenge yanongeye gutangaza ikindi kintu gikomeye cyavuzwe n'uwahoze ari guverineri Constant Ndima. Nk'uko yabivuze, Ndima yari yarabwiwe amagambo akomeye anyuze kuri General Evariste Mwehu, nawe ngo akaba yari umwe mu bakoranaga hafi na General Yavu Ilunga, aho yavuze ati muraha intsinzi abo babangala. Ngaya magambo yakomeje guteza urujijo n'imaka nyinshi. Gusa Ekenge yavuze ko nubwo yagerageje kuyahuza n'ibyo General Chirimwami yaratangaje, nta kimenyetso gifatika kigeze kiboneka cyemeza isano iri hagati y'ayo magambo n'ibirego byari biri mu rubanza. Ibyaha bikekwa kuri General Yavu Ilunga byo nibihe? General Filemon Yavu Ilunga akekwaho kuba yaragiranye imibonano n'abantu bo hafi ya General James Kabarebe, bikekwa ko byashoboraga gushyira mu kaga umutekano w'igihugu. Kuva mu mwaka w'2020 yari yaroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo za FARDC. Aka gace
kakaba gafatwa nk'agace k'ingenzi cyane mu miyoborere y'umutekano wa Kongo kuko gakubiyemo intara zifite amateka maremare y'intambara n'umutekano muke ari nazo Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Kuba Generali Yavu yarayoboye aka gace byatumye urubanza rwe rufatwa nk'urufite uburemere bukomeye mu rwego rw'igihugu. Urubanza rutagiye nyuma y'imyaka 3 afunzwe. Iyi dosiye itangiye gusuzumwa ku mugaragaro hashize hafi imyaka 3 General Yavu afashwe kuko yataye muri yombi muri Nzeri 2022. Igihe kinini yari amaze afunzwe cyatumye impande zitandukanye zitangira kwibaza ku mpamvu nyamukuru zo gutinda gutangira uru rubanza. Impaka za politike n'ikibazo cya Katanga. General Firemo Yavu uzwi ku izina rya Tigre abarizwa mu ba generali bakomoka mu gace ka Katanga. Abanyapolitiki batandukanye barimo n'uwahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila bakomeje kuvuga ko abasirikari bakuru bakomoka muri ako gace bashyizwe ku ruhande kandi bagahohoterwa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Izi mvugo zakomeje guteza impaka ndende mu ruhando rwa politike n'igisirikare cya Kongo, aho bamwe babifata nk'ukuri abandi bakabifata nk'inyungu za politike. Igisirikare kirabihakana. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC izi mvugo zose zagiye zihakanwa inshuro nyinshi. Umuvugizi w'igisirikare ari we General Sylvain Ekenge yagaragaje ko iyo umuntu yinjiye mu gisirikare amoko n'uturere biba bitagifite agaciro. Yagize ati gufata no gufunga abasirikare bakuru bikorwa hakurikijwe amategeko agenga igisirikare atari ku mpamvu za politike cyangwa inkomoko z'akarere runaka. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibikomeje kugarukwaho mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu General Sylvain Ekenge Mbomusa wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yarahagaritswe mu kazi ko kumuvugizi w'igisirikare cya Repubulika kubera tansiyo cyangwa igitutu cyaturutse ku miryango mpuzamahanga bijyanye n'amagambo yari yatangajwe n'uyu musirikare ukomeye cyane muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba akomeje kugira uruhare mu bijyanye n'imanza zikomeje kuba ku bajenerali, ku basirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye batabwa muri yombi mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse no mu bya tumye afungwa ubwo yavugaga ibijyanye n'abanyarwanda n'abatutsi. Ngira ngo murabyibuka neza icyo gihe uyu General Sylvain Ekenge akaba n'ubundi yaragarutse ku rubanza rw'aba generali rw'abasirikare bakuru benshi bamaze gutabwa muri yombi. Bakomeje kugenda bavugisha abatari bake, benshi bakavuga ko impamvu bari gufungwa ari ukubera Tshisekedi atinya kudeta, abandi bakavuga ko ari ukubera bari kugenda bakuramo gake gake abantu baturuka muri East ndetse na Katanga. Abo bose bakaba bakomeje kugenda ngo bakurwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda rero yatangijwe na Tshisekedi Chilombo ikaba ikomeje kugenda igera ku ntego. Ngira ngo murabyumva rero General James Kabarebe nk'uko tubigarutse muri iyi nkuru, akaba agaruka muri iyi nkuru cyane by'umwihariko ko yaganiraga na General Firemo Yavu Irunga. Ibi kandi bikaba byaremejwe n'uwahoze n'ubundi ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uherutse kwitaba Imana akaba ari Peter Chirimwami. Uyu mujenerali nawe uherutse kwitaba Imana. Reka rero dukomeze dukurikirane iby'izi manza bizarangira bite. Amakuru yose ni hano kuri Pilot News TV. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.